yama wakwaba ya na insta na apom to say pa cho beko oba krokro wa mehwa wo ya kan ni kan kroje wa hu ofra santim mi frequency sa eno kuma se tek sa asantini ba mehwa krokro wa ne sa da wasi abomi fita duku na ana mi se champion so atwe bi na yenti obia mame na ehefa na free buy me pa cho mi free chapatre ne buy yo ewie wanantese ene sen ye ne ye dom ne ye tiefo nyina ya krado ene ya hwefo ye tie o ba cho ewie de madaro maboko em se me ne Kofi Boache ene wo abema baako eye wo se wonya sure me pa cho me ne Kofi Boache ne wo sa ta na me no afe na wo kunu na me ne tie ye frɛ no Kofi Boache yo na emre kakra be mfie be 13 years ni me ne ntem ate na okunu no oye wo ho ade otutin sa na so oye osori de me ho ade wa me hu abusuani na ya ompana no na me mpra na menyem ye ne de koto wo mani okay enti wonene etena ye na ye de pepo ani wam ni so na ha wo ba wo ho wo fra bro sa na ya na ni so na dware nso no Sompa komodwumedie for ye hye wo se every ene enkopim se adwada bedru no ani je be wi open na mo be hye ase na ye ntika wakoma to ye mwate atemedama no ase be de din bie bedru ase no mo etofom dwo wate enso pepo ani wam ni so na hye ho de na kasa ye tie o me pa cho nse mi kunu ni Kofi Boache amne ne tenae unipa oda kasa unipa sasa na ya na ye kan no nya okunu no me pa cho mi nipa amne ne tenae ne ye friend Kofi Boache okay na emre be mfie dumiensani abema no ye friend no ye friend say kwame wusu abema na nya mfie dumiensa mo ba mo wo no me ba me wo no be ma mfie dumiensa yo na setra amne ne tie no wabu me kwasea bebre ebi ni say menene tie no be mfie mienu de no hwa akwala no afa de be 3 years na ebe end December won hwa akwala no na hwa won hwa ne say na okọ school a okọ Madam Smith International School wono ana de ne kwato mu na misikanim wono ana de ne koye enti mre kakra be kulala ni dru be okọ school no be 2 years to 3 years ena wo yi no wanka ankyere me ni nua ba ko e fre ne to me wonti se no ne na keka bibia awie eyi na ko school wo chapatre estate your friend Anglican akwada no wone ne netia na wone papa ne netia me abema no netie na eba ne se na oyi akwada no wanka me wantimi ka bibia amfa ho bibia anche na menim akwada no so bo wa ma ne yebisa akwala no wo be ko no akototo ni school atale ne bibia wo school mu hwa na ye to ne nto na bonte ompempam no wo enti your friends akwala ne be ka che me se ma me papa yi me afri Mother Smith and I'm aday enti waka me ne na anya he na me friend na bisa ne say Boache na kwa me si wayi ne free an ai Mother Smith na wan kan kire me wose an me mpedede kasa mu ye no akofa oba ne na wo na me ne te wo da ne ba ne kwa me wusu no woni babia wo babia eti me ne ntam tete kakran so kofa abaya no okofa ne na wo ono so wo ba enti mimi bisansa adenti no yi no say mimi ntimi nka de me pe emfa ncha na mka chense ne ka wonyai na ka me nkoton so takra na me fanya da mu ka chem sanyam na me betua akra ne fees ama no ana bisansa adenti na wode ne mato me kotuatua ene magi uniform no wanka amfa nkyere me wosesa wed de mintimi misa no enti ehor me ye din enti kwansiri be 2 weeks na school for no be frame me say Manuel friend Manuel Rusu Boache sa na ye frɛ kwa oba no ba twan enti wo ya no ka say madam for ne frɛ me say akwara ne de ka na adenti ne be yi na free school ho amenka ncha na say madam me pa mo chew enya me fault na me frɛ ne papa bo kan wo say wo be frɛ o mu be frɛ o be ko school mo nyam na me be kasa me be kire ni nyansa onu ko bu me be se minim pete minim na mo nwensene pete asama onu no bu me be no nam se mate eti me ne to me na ankasa so me anka bibia ankire ma anya bibia se me kasa etia no because ni nua achu ni nua ni nua ne ma me nua ba o pepe woni mo wie ensu ate me se ensu why oba e wa beto dom wo ha se nom
Yeta wachi ye nim asem ni mu sa ye wie na se wo de no edamu de a mensuro so onim se asem na wo ka na epepe sa na tie de a ene ye nsu biem why ya wunti na asem ma ni show minim sa checho re wate yankopon ma wahoden enti me sato me no man ka hwe ya nkere no ene one akola no ko school mu ho wo friend ni ko school mu ho ene okwaji ni uniform 2 top 2 down 2 na se wodi be fie eti no papa diskama na kwatwatwa bibia wi ya misano na we na dru sikasem no ya no afrɛ me sɛ mesumi koshia nya da bia na adwuma ye wo frɛ me ka kyɛ me sɛ na de woni skenti me makora ni ska no free adwuma ba wo de be ma me ɛna me se mampopo manyi na no kora ɛne me bufu kasa fie man kasa nanim enso me de makora no ekoi enti eche na me kasa enti kwan a wo fa so a wo ne mete sɛ me ne wote na abufo wo mokura akola me no na wo no na wo free machi na de skema wonua akotuatua ka eye wo ka cha wan fi me kura wo twe me ana otwifa so no koi enti bibia ne anasa akora na beka a kyerem bibia ne ana akora na beka a kyerem be 3 years mu a ebe ndi ana akola no ye bedi bronya na anu ye be ye December ana akora beka kyerem se ma be hyam papa wa abonten wa ma me 24 for yai wa mami 20 Cedis na me so 20 Cedis fire there was me memfa na me ye be di bronya 20 Cedis no de amawo eti ya nam ka chense ko sandiska na fa ma no kan ho ko sandiska na fa ma no wan ko sandiska na ama na enye papa ma me no mie me kan akora no so enyia no ode ahopopo ene ko sandiska na ode ma o papa eti wan fra no adopa no wan fra na anwumre ni nyanso me phone na ya na wode frɛ no wan friend and papa wan friend anwumre enti be anwumre no no friend said da no was yes no was me apam me ma diska no abesende o wan kasa wono so wan friend me misam sa denti no asend diska no enti do 25th na me san friend ade chere am friend say wa won to hwe ma akwala no wonya hwe enti say bro nya bedidi ba ade na wo de be ma akwala no wosinya abotan me ka sa bebe fie o wose mefie nya abotre na me de ne niam nyina gu a me de bre no enti 20 Cedis na ya bufo ede na ka wa bufu na me am sandi ska na ma no asa o se akran na ma ne sende ma no me na ma ne papa ma ne sika na o se papa ma 20 Cedis wose na o se ye bro nyanti on fa sa 20 Cedis na na me say afia dru de sabi wonya bi kura nkada wo de to anwa ne mo bi anasa na tare kura pam say wodi brain fie nka efe meni uni hwe ka because do obi abetimi ano no me challenge o eti wanya na me ka cha nsenti se me pesa me ne akola ba no se mamma na me be chapatre na me de ne niama no aba oba na okofa na chi no oware na na so no so ne tie me ne wo ye wanto me bedin but oba na wafa ne na anu ye no wa frɛ ne nuanom nyina ma wo mu kogya no ma ne koto akwala no oya ketesia na wo ya ketesia eti ma me de abufo kura ko sister dan na wo say sister ne sister ba ko wa hu say kwan a kofi buat no say yiwani na ye papa ba nam say anya papa say 1000 kura na modi shambre pumu ko ya eyesika na wo nua no ye mi bisa eti asa na ne sister na fa ho a wo tu me fo say jana asa na no makasa kire na wonte unya se woni sika wo sika eso ye kasa kire wa akwala ho a wonte oye de adwuma wone yi man na ye de akwala ne to no ena ye adwuma enya adwuma ne nya wono ne dia na man na wone ne ye adwuma no wone no ewo sa store ho no oye de adwuma cosmetics oye de oye cosmetics eno ye de a eye enku oh okay cosmetics okay yantu aso me pesa osire enya oye cosmetics ampa wodi mai na chi ja se woyiyi enku no ne boss woni nyina ba fie be so cosmetics for no enti eye na eja mene ne kansa me ko fie so ko bo papa na mane de one ne ye adwuma no metie o ma mekasa do ne ye adwuma na mane se ekwan se ni se wo ka kire mai ne se me de me ho abatu fo de enti a won pese wone me agyae no me de me ho abatu fo na me ni wo mu na wo ka bibia kire me a mente na so na do ho abatu fo hwana na ye wa yonkofo a wo no mu nam ma yonkofo de o mo ye be 10 eye kuo ene adwuma na me ni wo mu so suaye
Oh, okay. Udron ko. Me pa try. Adwuma na ye hyansa namfofo bibi na yo ba ko ho ka na ya gigi scanning akobwa ye ni panini bi ni porter na bi a ye president bi a ye ya ho ne ye sole eboaboa ye ho Matias pa cho yo enti me ya na se me kwa na man ni se na what enti na wo kasa kire wa wonte na nipa se ni nipa se na odum ho abom te ma madam fo ba kokora bufui e ma wone ne pipe Wadanfo de bufu sesen se wagu wo mani ma se a kire ne master na wone ne ye adwuma no so mo ye atutuufo aha ya tete wani abrese na me ne jai foforo ni mam ni jai na no ogu mani mo ase na be ma ne complain kire wo da se wona fofo na wo de wo ho abo wo muntina wo complain kire me na wo ye de asa wo choose wadan fofo no over wo choose wo mu na de kwaya ya ne se your friend say sikasam ho woni ne kan sikasam ho asa na o twetwe no ho okay satam kwa no oyitire nye se bia na wonye adwuma no oyitire eti me hwam asetem ne wono na asetem na se emwa me wo se metena ase okay enti efri ho no na bibi ni so am koka kire man no titiri wan hwa akwale kram de ko man no ne yire anim enti wonya emeye cosmetics ne de na oyitire wonya meye ye no ne man no eye adwuma ne nkun ho adwuma na oyitiri eti me na me ka kire ne se sabi esremfo kra ne man ne ye adwuma satam so na adwuma ne me fansa ne wo fa ase baako ene bie sa barber shop no enti wono no kwa na asenketo na wo mbu afu ne so mo mpese obewura ho no report cheram ka se ya na me kasa kire wa wonti kwa da oni sremfo na ye de eye adwuma mu di ne sika eti kwa na ne nkwa ye adwuma na wo sremfo ne di ne sika sa otwia wo mu ka bibi sa na mekam na ya kan sa yi why asa odi ni sika de asa mo wiye sika ni di na meka chense woni da nkwa ye adwuma ne semfo no na sabe wo mu ne ye adwuma wo twia wo mu ka enti wo mu ne nkwa woni wo mu nkwa ye adwuma enti meka no amfa na adwene mame eche na asa me ne ntam ye sa na wodi mirika woko ho enti wodi mirika woko ho no wo se na oyitire no na sika enhye damma oyite na enu ti na ma wo ye sa wo twon ho atena se kakra me pa da bi chese sika de amanfo timi frɛ no kra se omre fie meyitire na okɔ wonya adwuma acha wo na wo fa asefo kra no oni wo mu wo adwuma mu ho nyina because yetimi frɛ ni fie ma ne koyi enti me pesa me bisa wo se de na ma wo te wo ho free no me pa cha de enti ma me timi ho free ni sika sam no na enye me pa cha na wo hia no wo hia no kwan ben so adwuma ben na no wo ye that time no me pa cha na ye no me hia no na menim se sabe eba bema obetimi aye ye saa ne ma no e de a kire me ekwan be so ne fa so a wo hia no ekwan a me fa so a me hia ne se me hu no no se me pe na onye basabasa me ka so e basabasa na me boa wa ya ade se wa onye basabasa e ma kwadu anu wa yini mrika won pe ma asem e na aye se won pe no ho asem enso ni tirimu eye sumpa wo ye wudini enkasa sa ma me pa cho meka de enti a meka sa ne se wo tu asema wa wo baka sa nyo no kra na asa bia ne kasa nye nanu mu kasa nye de wudini no de atwe san ma me wate wudini ni obi a okunkum nipa ba cho mate enti watwe asan me ba cho ma twe asan e na ye de me pes me pe ehwo na ekọ no line na ekọ no enti ye asa no na me ka wono no gu mani ma se kire me namfofo no enti ye ko papa no ma me de ko to nanim se no odi ka kokọ ndem me kra a kire man no one ne tena ye no amene ne tena ye na mo kọ manimu ano na ye kọ ye nim na wo hu se oyitire sika no emma ye pa twanti me ko na akola ne hwem no so kọ fom na akwada ne nya ma ye no one ne tena di se ansa na akwada na ebem mene ne tena di be 2 years me pa twan e woni nyina no ye very good me pa twan na wo show sign bia ye se ne kwani bia na wo ni ba eti me kwa me ka che ne se wa che manwo no se so nim se mini ba nti adwama ne wo ho enam se sa titi menyam ya me free be 5 to 6 months after na se o take action bi kire me na bi ni sen se misika sam titru me ko hospital kura na emwa me eti wo ye ma me ko pram so ja che pram so hospital ko twa scan ena wo mu ye se akra ne de na meta mo beba e be so akra ne de ne nan ena eba eti mi hwe ye na me nko eda se mi nsam na me twa scan ti me be me ka kire no ye ne ho style na me din Nkomo kire madam fo ba ko no se ne fedefo ene kwa me husu enti bo modern na ko ne ko kire asem ne kire no enti me kwa na man ne se yesi bo achi ne obi a wo anyam minim nipa kro ye wa
nam se da mpa atwan ena ye no say mate ene yekọ obete menka eti me ka kire no obobo wodi 50 cedis she envelope mu say wono mfamra me kura na mani na ena wode bre me wo ba no ate envelope na no ayi mu 5 cedis nesa ka 45 ade a me kwa akotwa no plam so na ye 30 cedis nti wo ba me bufu no pa na no ekon eti ya na me ka chansa de woni ya wo ye de in fact akola no be ma ye be ye de ne pa eti e ho no me wo foforo de me ka se wo yi mi mu a na ye toro de wasa na mamla wo ye bia se yo se nyo ma wo foforo nti me se aduan de medi na akola ni nyini ba na wo duru be 3 na yi ba yi ni mam kasa o de kasa o de beba edu 3 years na ye den edu 3 years na say wo ye ne ho style mu anam ne ntem eteye style na no o ye ne se na on my usika me kan sam so kire na wo mfa eti photo yi atale a opam ya opam bi ma akola ne kuta dai sofo no eti tembia me ka kire ne se me ti aminuti wa ye jai akola no de won so won denti wo so ma wani ye de ekwa akola no won hwe no atale kwa won tobi ma no eti ne bla ba kwa friend darling Cooper ne guy name no na ne din de papa ya okay na me fa picture we woni na dan for ba ko na me di kire mu se ekwan se ni sense na bra no se bo a che no kan sam che na wontie o wa ye no se wo ye friend say minti wo kan sam che na nya de se wotie ya kan bia kire na enti a kire de me jaye papa ya o case na da bia na me de wono na sam ko na me ko ka kire ne sister Dina na sister Dina so ka kire me se enya sa bo a che won kasa nkire no wo kofie eko kasa cho mte ha attention enso wo mfi eti na anu ya bronya yi dru na anu ena me frɛ no ka chem se menya abotro bebe fi ye hwe ani mu a wa ma ena me kɔ ho eti me kɔ ho na me ana mkɔ ma akora na ankobi na me yesem beje akola na niema ena osimede na me ye di bronya awie nsososo no wo stella wo gina so gina de wo gina man kasa eti ye di bronya ni wie ye no ena ode mpaboa ena atare ntoma atale ba ko na material ba ko pam ye wode bae ena inenwum ro de 40 cedis kan ho se akola no family me na me ton ade na bisanse no we no sei wo barber shop ho a wo yiti na me sei me sole ye na me sinti ye di mla tintin wa won to atale ma akora won so wonya ne hwe ye di bronya de 40 cedis abra me se akora no fa nko school se so akora na wura JHS1 enti na watua ni school fees ni ade nyina na wotua wontua enti na me nansa me ba fa from okoda konfa no chi 7 months ekura o ya makoma ne enam nim se yare nam dimrika de ne koye me de ne koye enti mi anam kotena no ho satam na mu ana na me yam ko so to ka kire me se mami nkoja ho na se de mesi aye no me moja eswati enti mami nkoja eti me ba no kunu discover enupi na me de ma kwa me wodi ko school sa boy ni this can be na ka chen say 40 cedis ni de nyame ni me twatro me de sa koma no o sa de 40 cedis ni sa koma no me de koma no ene mpaboa wode ba ye nyina me de koma no okay me ka chen ni say emla tintini na won fri akola no won cheke hu ska na onfa mame be kan wan fi me na me de koma no na se bi hye wanumu a na wotu bia ben wode nka de bia ba enti ebia o jena ebia dase ebi mra biem anase de awa eche no so madam me pacho won hwe akola no kora atale kora so won to bi ma no na de wo ye wonnyini sa wona won so kwan bi so no won pese obehwe no kakra bia obetimi efi sa won ge na nyem wo ye no de chese akola no kwa won fie e house okofa oba foforo ha me sa me ne na giant wa fa wono aye da bia se waboso mienu wo ho enya okofa ge foforo no ha me na de ge foforo na okofa ye no se menene te no wa to akwala ni din obi foforo de ba ya wakoto ni din o for so na no wan to din man for so no wono an ka chem se nko beto akwala ndi kra fra ye meme ho ade eti na de ne siye wanye sa de no wanye sa bre ni nyina na ada so ne ne te sa ta mo to akwala na sa ye ja ye na me kire sa asem ni ma kire Matias ye me na ma ha ne bibia mu ewo mene na setenam eti sa sika we am de kom na anu January ya di bro nya wie ye eno ode 40 series anwumre be 8 esoma akola se on family me eti me kwa na se na wo fa se ba ku yitiri na onu so ti akonwam
ena me ye na me bisa me chia wo na me say na ska wo de ma akra so family me no ska wo de ma akra so family me won fa nye de wo say ye bie school won fa nko school na me say what emra tintini bronya kra wanti mi anto emo sachet ba kokra na say anwa kra mra kra we na won fa nko school ena me diska no eto ne nchen wa akonwa nim eti me kwosra so sa me de asam no kwoto o ma me nuamon mo ma me yare serious that dem eti me ko na mka chen sa me ba no ho ena me ye say ni sister Dufie nso so kan hunti o me enko ni sister Dufie because me pese wo mu na etena bi eti asem no ne me ko ekiro ti me start asem me ka say akwanse se de me kiremu ya no se minim sasa asem we kura na abekanka manyina akwa kam chief awo so ekoi ena mse mate eti me ni wo mu keka me kire omumu no mo se na bo acha aya na wo keka so se ne se enya me maame ne mo me maame wo chabate nto pa enya ha na wo so kan so me kan kire me maame nam obi a wo maame yare de metimi abeka ansem acha sa de me ntimi meka enti me di your friends me ba ye na no pa me ba ye no ena me hu me call eno no ho eno no se awo de wanya pa ye diskama wa na wapose wonye ne wo fa ase no ye diskama wa no wapose menye wo ye hwan me ni mama mfo wo chapatra kwa wo kro mu hwe ye ma na do so le ne se wo diskama wa na wapose wonye woni bi wo so hwe ne so hwe ne ye woni bi ti wo pa hwe no wona eso so ka me nko dia e ka me mfi wo ne mfi wo kina enti se no asem ni nyina no na wie ye ene sen ene se on hwa kwantina ma me de ne bai be se mfie sen ni no oja ne hwe kwa yes mu ani a December ebe ending on hwa kwala na tare kwa sakra won tobi ma no on tria school fees me pa cho debi on sending is skada debi ska was sending na me ka se tu no 40 Cedis no and me amanim ne besi na meto ade wo table so na wode soma akra ma ne benam ko bisa ne se sika wode ama me Dorothy me bisa de atwa to fie miense be ni be ma ne ka prema akwada ne hoda debi wo ya sure ai de me bisa we me pe no kro me pa try yo fa pompo ho ma yen me do fo pa ya wo gina ho ma no so Mr. Boache wadaroma me ma wa ha ya na o mami me do fo na pom to say o ye ho nya ko pa do no ho e pa obi dum bie me ma fi wo na me hwe wanim sa be ban so wanti mi amma ma fra o sa ye be hia wai me ba cho da be nyame ya dum a ba bia we kora wo hin sesei no fie e wo hin chapatre nyame ya dum a ye be fra producer na o be kasent wo china ba o me se be hia wai e wo hin fa e wo so ame e temi ejuma to mi timi machina je po kasa wa bo me kasa ye be kasa sesi antu de mienwie producer no be kasa be hu bride be hia wai ye be ya ma shia pan de madam na ye kasa na hote say biem me hu ye na wonim maami bia e friend Dorothy Ochre ba to mi ni pa wadaro ma wonim no kwan be so me ne no boy baako na ede na asienti a ose onhwe akwada no wadaro ma yetie ensuo de se yentie yinso de na se ye buntenchia pacho awia de ne sen wo de ne sen what be say na me akwada no se fie miense ni wo kapre ba ya bom tokorokore bi nkwa akwada no ho owo nka no kure wo so wasa genesi wa 13 years wa nya ne ho ade wa wi mu a uwi a wasa pakinesi ncha kofo oba afoforo ena akwada no kura de wasenka watwa so hwe oba so a wo si bue wo nhwe ne papa ade mami ni pacho no pe no nka na sam ne sen net wadaroma en se ise ewias ne die ewias me ko ho din timi nyeni nyina ma ka jen se ommo ne nyina mo akwa den peja kola mamba do ate pacho mate wasimiti o okra no ko otati school o international school mienu nyina na emeka school mu no wana de na ko school no mu no mi na man de ko school no mu no last year nyina na me makwa no shop mu ni e ko school afi eno se man fogbo nya tare makwa na fi ntino me nhwa akwala no afi wo ye mu na wa to nya tade ama akwala what man fogbo nya tare man ntino nhwa akwala ntino o me bi school me discuss one na ko mano oba tu ska na bo me tompa boa tiens pas on fan fait on va nanti ba mi fier on m'a quoi n'aime pas boa non on go de fier on va mettre ya du fier
afie you know say me akola last year nyina man to police end of NDA e be see afie start you know say me akola no Mr. Boache me do for papa bi mami wasem a wo kan me nji wachinye dana Dorothy asem a wo kan no twetwe so kakra Dorothy bisa ukuru na asem se mfie miensani ena wo ma akora ni sikada wasi ma to be tell ma na ye hu asem ni mo no kora bisa na mentie wasi afie ni se wan na ka no kora wasi afie ya bronya yibe ya na onye ye wo so se mfie miensa me see 3 years ni anana kwa mo nu sikada first one would is 25th and 24th na the 20 Cedis e ma akwala na kwa na kwa 5 o'clock and I make catch and say one can no send this kind amount men fa samon to so da and I ye bedi bronya so no me fra ubisa say na say ye bedi bronya akwa no ye nda o kacha me say me njai eti wo beba ho wa ma akra so wa your friend say wa ne 1,000 kra wo 1,000 kra wa ni bi it is kana me de bra wo ne di bro nya we wo so mfa nkoso 40 Cedis to me ayi wo Daniel wo ho e na wo fa siri so di matam no wo no so wo ho na man ba kwa wo yi tre so your friend say wo be yi ni ti so wo na wo ti hobby na wo ti ho ma do ti me ba so wa ti fun awon keka ala be fa ka me ne nyeno enyo one wo adentina okasasa adentina fun awon kasasa ma okasa ho nte why baby a waba no yen kasa basabasasa Mr. Boache me do fo te me nka man ba sha me ye ju me ti nka pa o ka mi ti pa ma ya wa na wo fo do so aye ni nyina why yo mama aha me say na den o se mfie miensa wo so se fi ayi ba se wo fo ba ma dia so Dorothy Owa. Me ka se bronyi wono no ka nam se bronyi me okay na me se bisa na sam wo se mfie miensa no so wo se me boa enti owa mara owa on kan ko wanya no kwa fo we pa mommy me fa cho u tie me tie o bisa o pa mo smeni pa na o me se patre ho na o me investigation men kasa no mu se ba be 5 another 10 no mu se o kan o he no kwa no ka chemo men kasa o di sika ne man o de sende ya na se akoda ni hwe me de suma de ko ma eya hwan ya wada roma me do ye friend ya ojamfi okay o de black na so de brema me no o de on to fa kuma kola no e na o die no se o ma kola no fa no o ba tubo me na ye sen 40 Cedis a week bi akoma no 40 Cedis ai akola ni ko score de sen na eko ene mama na me de mana mama na o de so mo de ko ma ka ja wo se me ko min ti ni nyina ti no o mo me akwada ba ko no papa Boache mami wachi yadom udi ede akwada ba ko week no 40 Cedis na okosko asesku no na ade ne kwato mu pacho mo okosko ya no canteen ni na didi sika na esen min eno we no woman de we first no one de na me mana na week ni me tia canteen ya kan ho week ni ba we de we o me di school mu ntino enye dia do beto dia la ko school ko de dia ya ban school no wako pacho enti wo di school mu nti aduane no de obedi ne nko anti week no 40 Cedis na no abeso no de wonte unse adebi wo ayen kata ho me no na wakola no diskamna sen suna o so wo approach me ni nyina ye transe nko no fa so ye beye but one no go yan odi di atem ya no odi di watem bruta do de mama mo da mo small bi na o mreko mu wo de edi di atem no kra de me ankasa me som na me no abeye akwada na ankasa no sei wudidi ma ni bidi ye no edi sei aso ten no we nkobi ye Boache wachi yadom mami me wo so why busy but mami meta for the same Sompa show me meta for the Sompa show o didwa kakra ma yenso yema modern fa ye ne enkyeremu ewo ya homa no so bia Mr. Boache aba oba no so megidi ye se we se de obenya bread ya ma etia wa na ye ntwa so bra Boache me dofo eti se no wa hu
akwada no ebe ye den way forward ye hwe na before that kura wo de akwada ko suku maami ka ho bi wo yi na free wada no wa na mane maami se wa na mane wo yi na free samada smith o se he no wa na mane ade maami na ene enam didi na enam take ye tino me eba na me niska fi no tino ya enam didi me take ye we ni maami na say da me say mu de journalist mo da mo mlete wa ho na me busa na emi do kan ko no wo mo be hu abeka na say me that's ma me mo fa fa ko na o ka che mo fa se me men ska dia o dim sika obewu on ka che ni ko bra say akwada no hwemu no way forward the kwan ben so na e be fa ye be hwe ne yie ya sisika no ya na so 40 cedis ya no odion papa mami papa ena me sure say o me mami papa na say me ko me ska say oni fonto re ni a o ka kire me say akwa ndim sika obewu o ka kire wo say akwa ndim sika obewu e ba ne say no o ka sa asem no we discuss one even komano o discuss na man o discuss na so ma ya kwa o say akwa ndim sika obewu no sama omo akwa no mo fie no and I'm say only 20 cities be me twan konto fonto so da na so sika so asaya 20 cities 40 cities enkwana 50 kwa memu na akwa 100 o de say blabo ache me dofo papa bi mami na ada na 30 cities wo sika na asaya 20 30 40 20 30 40 ba ku mienu miensa ye ko kran adai ebia mi share obi ade de na akam ho na say my man of man mami nyese bia na me sheda hwe asam na ye kan wo hu obi a wo ye adwuma sa wo te fie kura de a papa ye nim se adwuma ho akwa atwe de ama wo na be ma wo te adumu a wudidie adumu aduane ye nim se de ne bo sitie wudidi men na wo bate wo na wonim se bi akwada na didi ana asese papa we ye ne papa mu no mami ura me ye adwuma bi wonti esa me obi ne me bi ko me bi da be na obenya ho ye pese ye ne wo hia sian party de kasa ofun so say ai be open mami yeah Sompa Nkomo ye so yiribi no wanti e be so yiraba ye no kasa boko ye de atofom da be na ye pese ye ne wo hia ne ye de asomdue to ba bi asomdue da na ye hwe kwa pa be fa so oba de so be boa wo na watimi ahwe akwada ne ye na 40 20 ne de baba edumo no 20 cedis na wi akwa de kwalancha wa hwe ya enso wo na ye ka asam na sa wo de ye di agro wo ma ha se nom o pesa oni e be hia na sa woni ye hia wo de atwa ne pen en ka ne pen me ba cho za me ka cho se me be hia achina ana de chia na se bia me nya fa wo ka za me dada o da bi me say me pen ten woni ye be hia ni ahwa papa ye de akwada no hwe mu be fa so ana se wonya akra no so ni ye be hia me ba cho me se edmana me ye no me ekwa ma me ma me hia within intimate deadline say ochina another chair adam ye free Sunday enti na wacho be ma kwada ne san na da ku bia be ma akura ne san bo so me be ma ne san week man 50 is a week be ma ya da se ubeti enka why munyi ne free